Ukuze wente into empilweni akudzingi ukuthi ube mzala, yingakho kuthiwa kudonsa abaholi. Nawe ungalithuthukisa likhala kini ukulesigaba lokuthi nje kuphela nawusebenzisa ingqondo, ngoba phela ingqondo iqabanga kuhle nayo. Inkinga yethu sicabanga kakhulu lokhu okubi, yingakho siyohlisa isikhala. Uma wenta into ungabe ubuya ngesibani bathi vele bantu bayohlezi kakhulu imilomo yabo lokuhle nalokubi. Sibantu asigadalelwa emakhaya afanayo, futhi asigadalelwa impumelelo efanayo. Umuntu nomuntu unezipho zakhe zaziphiwa ngumdali. Nje kuphela uma uzoyeka ukuhlala phezu kwethu, sekuyiso isikhathi sokuqabanga. Akuvumi.